Kaixo, egunon guztioi. Ikusten dut hemen people atalean jente desente dagoela ja konektatuta, beraz, ez dugu itxoengo, bale? Hasi ingo gare webinar, ero mai inguru honekin. Egunon guztioi, Onitza Belategi naiz, Mondragon Unibertsitateko ikerlaria, Klo diplomaduna eta gaurko mai ingurua gidatuko duena. Ongi etorri guztioi, bale? Gaur, ikaskuntza eta berrikuntza prozesuak enpresa eta erakundetan izeneko mai inguruari hasiera eman baino lehen, berau, gureko naukena da apur bat testu inguratu, ez? 5-10 minutu, ez da izango gehiago, baina kokatzea apur bat zeren inguruan inbio berba, bale? Mai inguru virtual honetan, elkartu gara Klo profilaren inguruan hitz egiteko. Jakina da, egia da, ziurgabetasun handiko momentu batean bizi garela eta erakundeak buka ingurunean mugirotzen direla. Hau da, aldakortasunean, konplexutasunean, ambiguotasunean eta ziurgabetasunean. Egoera horretan, enpresek beren estrategiari eta errutina profesionalei erasotzen dieten etengabeko aldaketetara egokitu behar dira. Ulertzekoa da noski, bizitzen ari garen une honetan, jendea keskatua egotea. Izan ere, ustea dago, teknologiak eta digitalizazioak egun ezagutzen ditugun lan ugarirekin amaitu dezakela, ez? Futurabizableren arabera, teknologiak gizakiok orain egiten ditugun lan guztiekin amaitu beharrean, aukera asko sortuko ditu lanbide berriak garatzeko. Non, giza trebetasunak protagonismo handia hartuko duten. Baina, arazo bat dago. Langile gutxek, arazoa da, langile gutxek dituztela rolela eta lan berriak betetzeko behar diren trebetasunak. Zeinbait edituren arabera, ala nola Kati Benkok, hau da Deloitteko Citizen Leaderrak, dio, egungo langileen 20% baino ez dituela beharrezko gaitasunak datorren 5 edo 10 urteetan sortuko diren lanak aurrera eramateko, ez? Eta noski, errealitate hori kontuan hartuta, enpresa handi asko hasi dira ulertzen bere etorkizuna ez dela gaur egungoa. Eta bizirik irautia nahi badauiela, erakundeak jarduteko metoduak eraldatu ez ezik, langileak entrenatu beharko dituztela. Eta nola ez, testu inguru horretan, ezagutza eta trebetasun berriak garatuz, ikasteko eta berrasmatzeko gaitasuna erabakigarria da. Eta guzti honek zer erakusten digu? Erakusten du, oraindik ibilbide luzea dagoela egiteko jendea bere talentuaren arabera profesionalki garatzerako orduan. Testu inguru horretan, Klo edo Chief Learning Officer kargua, erakunde bateko ikaskuntza prozesuen azken arduradun gisa jarduten duen pertsona bezala aurkezten da, ez? Joan den astean profil honen inguruan izaniko beste webinar batean, Mondragon Unibertsitateak eta Team Blasek antolatutako unibertsitateak zalantzan agertzen ziren, zalantzati agertzen ziren. Zer da Klo, ez? Kargu berri bat, erorain arte izaniko profilaren moldaketa bat. Horrizten du galdera, gure bozue, mai inguruan heldukotza horri. Hori bai, profil hau erakundetako zuzendariekin lankidetza estuan diardu eta ikaskuntza eta berrikuntza estrategiak aplikatzeaz arduratzen da. Bereharlako errealitatean eta edozein erronkaren aurrean, ez? Gai izan behar du, identifikatzeko zer gai garrantzitsutan jarri behar den fokua, zertarako, ziurtatzeko erakundeko profesionalek beraleien lanaren bidez ahalik eta balio erantzi handiena emango dutela. Chief Learning Officer gisa lan egiteak lan egiten den enpresaren azterketa sakona egiteaz gain, estrategia eta ildo garrantzitsuak ondo ezagutzeaz gain, orain jarraian nabarmenduko dudan, beste zainbat ezaugarri ere badakartza, ez? Besteak beste, ikaskuntza esperientziak diseinatzea, ikaskuntza esperientziak erraztea eta ondoren beraien eraginkortasuna neurtzeko gai izatea. Egoera bakoitzerako ikaskuntza tresna egokiak erraztea, talentuaren aitortzaren eta saritzearen garrantzia kontuan hartzea, langileen parte hartzea handiagoa lortzea enpresaren kultura eraldaketa prozesuan, langileak enpresaren helburuarekin eta estrategiarekin duten konpromesua sustatzea edo areagotzea, eta besteak beste taldearen produktibitatea handitzea eta ekintza edo ekimen bakoitzaren errentagarritasuna hobetzea.
Zan beharra dago, figura hau, Ameriketako Estatu Batuetanko erakunde ugaritan dagoela, ez? Hiru adibide ematearren, horrelako enpresa handiak, bai General Electric, Facebook, ero AT&T telekomunikazioan liderra den enpresan, ez? Bueno, gure esparrura hurbilduz, esan daiteke, Espainian indarra hartzen hasia dela, eta dagoeneko, Telefonika, Correos, ero Mafre bezalako enpresak badituztela figura hau beraien enpresetan txertatua, ez? Guzti hau kontutan izanik, Mondragon Unibertsitateak eta Teen Labs ikaskuntza laborategiak programa berri bat diseinatu dute elkarrekin, eta bere izena da ikaskuntzaren kudeak eta enpresan espezializazio diploma, Chief Learning Officer. Azaroan bian hasiko da bigarren promozioa, eta 30 FTS osatutako diplomatura honen helburua da eraldaketa eta etengabeko prozesuak erraztea erakundetan. Zertarako, lortzeko erakunde berritzaile eta malguagoak gai izango direnak aldaketa prozesuak kudeatzeko, ez? Eta zeinen dako bideratua dago diploma hau? Diploma hau zuzendua dago edozein disiplinetako profesionalei. Nahikoa da, beraien ibilbidea aldatu, ero ikaskuntza eta berrikuntza errazteari buruzko esperientzia eta metodologia berriak ikasteko gogoa izatea, ez? Baina ere, zuzendua dago espezifikoki, enpresetako, startupetako eta hirugarren sektoreko erakundentako berrikuntza giza baliabide, talentu eta prestakuntza arloetako profesionalei zuzendua ere badago. Ez naiz gehiago luzatuko profil honen azalpenetan eta testu inguruan, hori bai, ontxe bertan partekatuko dozuekin hemen txatean, elbide bat, ikusten duzue hor txatean, www.mondragon.edu/klo, eta hor norbaitek diploma honen inguruen, profil honen inguruen informazio gehiago nahi badau, hor aukiko zuen informazio zehatza, eta kontakturako telefonoa eta pertsona edozein gai galdetu nahi izan eskero. Hortxe izten dutzuet txatean. Eta gehiago luzatu barik, paso emango dugu mai inguruari, ez? Aipatu duten, hasieran aipatu duten bezala, mai inguru honen helburua da klo profilaren inguruan hitz egitea. Eta nola ez, aztertzea, gure ingurune geografiko hurbilean, profil honek zein presentzia daukan, ez? Bai kooperatibetan eta bai beste forma juridiko bateko enpresetan, ez? Horretarako, ezinbestean hitz egin beharko dugu giza trebetasunak garatzeko prestakuntzak jorratzen duen paperaz. Gauzatxo bat, eta aktibetako hor bestaldien sasien hoi, aurrera jarraitu aurretik, hemen POLS, nik inglesez dauket, POLS inkesta atalean ero, hemen txataren aldamenean, luzatzen dutzuegu galdera bat, ez? Ezagutzen alduzu Chief Learning Officer profila? Erantzun guzue mesedez pantaiaren atzien sasienak, bai ero ez, ezaguna zaizue zerbait berria da, erantzun mesedez, eta nik ikusten dut ja hemen jentia erantzuten da bilela, 164ak esaten dau baietz, eta 136ak ezetz. Profil honek eta bere egitekoen eta formazioaren inguruan mintzatuko gare hoi, eta noski, mintzatzeko maikide batzuk behar dut. Eta hortarako, gaur gurekin egongo dira, eta ointze sartuko dira oholtzara, bi aditu ditut hemen aldamenean, virtualki bada ere aldamenean, eta horri dira Iñaki Larrea dauket lankide bat, eta horregatik aldatu dut, Iñigo Larrea, parkatu idazu, Mondragoneko talentuaren arduraduna, eta bestetik, Julen Iturbe Ormaetxe, aholkularia bera. Hemen sartzen dabiz, kaixo Iñigo, ondo entzute jatzu, eta falta jaku Julen. Kaixo Julen, hemen gazia irurok, mai virtual honen bueltan. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkitzuet bioi, gaur gure artean egoteagatik, eta presta gertzeagatik, enpresa zein erakundetako ikaskuntza eta berrikuntza prozesuen gainean duzuen iritzia emateko, ez? Hasi aurretik, ohar bakar bat, mai inguru hau, ikusi zuet testu ingurua eta hasiera dana euskeraz izan dela, nik euskeraz behin luzatuko ditut galderak, baina erantzunak, Iñigok euskeraz erantzungo dau, eta Julenek gazteleraz. Beraz, ibiliko gare euskera eta gazteleraren buelta horretan, ez? Eta,
Entzule hoi, animatu nahi dotzuet, bai euskeraz ero bai gazteleraz, galdera talean esparkatu, erabiliko utxata, bale? Orain, mai inguru honen bueltan entzuten dozuen gaien inguruen edozein zalantza, edozein galdera egiteko gogoa sartzen gogoa badaukezue, ero zerbait argitzeko, mesedez txata erabili, eta fango gare horra agertzen dien galderak, ni fango naz Julenei eta Inigori lusatzen, bela? Bale, hortan, agurtu pantaiaren atzean zaudetenok, badabilelako jentia hor, eta bestalde ateak zabaldu, ero mai inguruan ere parte hartzeko. Ni ez naz gehiago lusatuko. Azken ohartxo bat. Mai inguruanetan parte hartuko dozuen guztioi, behin hau bukatutakoan, jakizue automatikoki informazio gehigarria bialduko jatzuela klo diplomaturaren inguruan, bale? Paso egun da mai inguruan txertatzen eta gogoa dauketitza emateko Inigori eta Julenei, nik lehengo galdera zuzena bideratuko dut, bale? Eta galdera da ondorengoa. Garrantzitsua iruditzen zaizue, modu estrategiko tantolatu batean lantzea ezagutza eta formazio premiak erakundeetan, eta hori zergatik. Eta igual bai gureko nagoena da komentatu, zergaitik pentsata jaten interesantia apur bat galdera honekin hastia, ez? Eta pentsatu galdera honekin hastia garrantzitsua dela, testu inguratze txiki honetan, aipatu dutelako Chief Learning Officer kargua ero profila, erakunde bateko ikaskuntza prozesuen arduradun gisa aurkezten delako, ez? Horregatik, zuzen-zuzenian galdera errepikatuta. Garrantzitsua iruditzen zaizue modu estrategiko tantolatu batean lantzea ezagutza eta formazio premiak erakundeetan, eta zergatik. Zuena da hitza, Pikote. Vale. Ez dakit, Julen, neu hasiko naiz edo? Bota. Bai. Era estrategikoan kudeatzea nolabait formakuntza edo ikaste prozesuak, ez? Niretzako hori sentitzen dut esate, baina hori betiko asuntua ere izan da, ez da? Guztioa da, orain zer dan desberdina, ez da? Nik iaia memoria dauketenetik eta ia sektore honetan eta bai konsultoria, bai zuzendaritzan eta korporazioan, ez, Mondragonen, beti esan da, formakuntza pertsonen kudeak eta egon dela estrategikoki alineatuta, eta hori 20 urtetan dagoen egun entzuten, edo 40 urtetan, ez. Nik orain ikusten duten aldaketa zera da, ez? Nolabait guk ikaste prozesu bat edo learningeko definizioa botatzen badugu, azkenean ikastea da gauza berri bat egiteko gaitasuna, gauzak ondo, modu autonomo batean eta errepikatu, ez? Nolabait fiable, ez? Egitea. Eta, azkenean ikaste prozesuak eta aldaketa prozesuak edo berrikuntza prozesuak ia berdina dira, ez? Nik aldaketa organizazioak ikasi behar ditugu geroz eta gehiago gauza berriak egiten eta geroz azkarrago, ez da? Eta orduan bai, nik uste dut gure ikaste edo formakuntza prozesu tradizionala bertan bera gelditzen dela eta ez diola velozidade eta intensidade honi erantzuten. Orduan estrategikoa da, bai, nik uste dut geroz eta estrategikoa, nik formakuntzako DNF-ak egiten zirenean, oin dela 40 urte, ez da? Diagnostiko necesidades de formación, Quaterner metodoarekin, baita ere, estrategiari lotuta zeuden, ez? Nolabait bazeuden lotuta proiektuekin, gauza berriekin, edo kompetentzien garapena egin dugunen, edo kompetentzia ereduen definizioak baita ere estrategiarekin lotuta daude. Baina, orain benetan nik uste dut hitzetik ekintzetara ere pasatzeko momentua ere badala eta estrategiko goan nolabait, ez da? Eta hor, Julen, zeuri ere. Yo creo, como decía Íñigo, pues al final esa conexión, yo creo que si miramos atrás siempre la hemos estado buscando, ¿no? Es decir, que al final queríamos que estos aspectos estuvieran de alguna manera presentes en estrategia, ¿no? Y una reflexión que sí me hago también es, hoy en día, cómo formulamos estrategia y qué es estrategia en una empresa, en una organización, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que se nos complica también por ese lado porque pues aquellas planificaciones que éramos capaces de hacer hace años en las cuales pues definíamos una serie de objetivos con planes asociados y demás, ¿no?
Pues yo creo que hoy, pues como decía Íñigo también, o sea, todos somos conscientes de que cambio es la palabra que define nuestra era, ¿no? Que nos iba a decir que íbamos a estar haciendo esta mesa redonda de esta manera, pues a lo mejor hace un año, ¿no? Y estamos aquí haciéndola y aprendiendo formas nuevas, ¿no? Pues yo creo que aquí esa conexión es evidente que tiene que existir, ¿no? Ahora también es verdad que claro, cuando pensamos en una organización y cómo define su estrategia, tenemos que considerar que el tiempo presente es un tiempo complejo, bueno, pues en torno a VUCA, que siempre estamos hablando, ¿no? Y eso yo creo que desde el punto de vista de la exigencia que hace a quienes, pues bueno, están trabajando en la definición de competencias, en la definición de a través de qué procesos de formación, de aprendizaje se pueden adquirir, ¿no? Pues es como otra vuelta de rosca, ¿no? Es decir, que aquí hay como una especie de doble complejidad en este asunto, ¿no? Y yo creo que claro, lo que sí, a lo mejor ya empezamos un poco a hablar de ese perfil, claro, yo creo que este perfil lo que sí necesita es, o sea, conexión con estrategia, sea eso lo que hoy venga a ser, ¿eh? Hablando del perfil, Inigo, zuk esan duzu, biok esan duzue, formakuntza pertsonen garapena ja diela termino batzuk, oindala ja 20 urtetatik hitz egiten gabizela, eta betik izan dela estrategikoa, eta zer dagoen desberdina, ez? Nik bai planteatzen dut betena da, eta igualen testu inguratze horretan aipatu dutena da, ez? Hori betidanik egon bada, eta zer dagoen desberdina, nire galdera da, figura hau ero, zer da, rol aldaketa bat, da lanbide berri bat, nola ikusten duzue hori? Zaitik, formazioaren garrantzia, estrategia eta beti egon izan bada hor, hau zer da? Lan berri bat urten dela buka guzti honetatik, kompetentzia, nola ikusten duzue? Bueno, nik, galdera hori erantzuteko, ez da? Nik esango nizuke azkenen edo beste edozein perfilak, irabazi beharko du enpresa barruan bere tokia. Zatik askotan izan ditugu oso zuzendarik izen oso potoloekin, ez? Nolabait, baino, gerogo, ez dakit, guk pertsonen kudeaketan ikusten dugu, ez? Sozialeko zuzendariak, edo direktor de personal, edo batzuk daude oso rol estrategikoa jokatzen dutenak, eta beste batzuk rol administratiboa dute, ez da? Eta hori da, enpresaren kulturaren arabera, eta gero norberaren eta gure teilatuan dagoena, ez da? Nik kloren enfokean, ikusten dut perfil berri bat, eta gauza desberdina egiteko modu bat, ez da? Nik orain arte esateko, nola ikusten dut desberdintasun hori. Guk orain arte izan dugu, nolabait ikaste prozesuak edo berrikuntza prozesuak organizazioetan egon dira oso desberdinduta, ez da? Egun nolabait egunerokoa, organizazioan bidiestra esaten dena, ez? Edo, alde batetik formakuntza operatiboa, izaten dela askotan oso gutxi, oso legala bakarrik edo bezeroak eskatzen duena, finanziazioa ere oso gutxi izaten da, kanpoko subentzioak, nolabait, eta gero dugu, bidiestro horretan, I+D edo IGIG-ko departamentu bat, edo gauza berriak ikasten, egiten eta eragiten, ez? Nik oraingo buka entorno honetan, daukaguna da erdibide bat. Ez daukagu ez egunerokoa eta ez etorkizunekoa. Egunerokoa nolabait daude 12 hilabetetako esparru batean, ez? Urteko plan de gestioan, hori da gure horizontea. Eta beste horizontea izaten da 3 urtetik gorakoa, ez da? Eta orduan, ez dira molestatzen bata besteari, ez da? Bakutze egiten du bere historiak. Orain daukagun beharra da, gauza berriak martxan jartzeko askoz velozidade gehiago behar dugu. Eta orain erdibide horretan, 12 hilabetetik 24 hilabetera produktuak ere plazaratu behar ditugu, gauza berriak, antolaketa berriak jarri. Eta orduan, nolabait eguneroko operazio horiek molestatzen ari gara, gauza berriak egin berrira, naizta urtetik gorako esparru bat izan, baina urtera presupuestoak entzen dio, molesta egiten dio, eta baita ere molestatzen dio epe luzeko I+D hortara. Eta erdibide horretan, da rol oso politia bat da. Nik uste dut bai egunerokoan eta etorkizunekoan eta I+D eta berrikuntza eta pertsonen kudeaketan arteko habilidadeak eta zubia egite hori, ez da?
hori da pixka nik ikusten dutena, formakuntza azkenean, eventu bat izatetik, prozesu bat edo dinamika bat egin behar da, oza, aldaketa oso potoloak egon behar da. Sí, una palabra muy bonita que has utilizado es la de hacer de puente, ¿no? De puente, lo acabo de apuntar. He apuntado eso. Zubi lanak egitearena, ez? Egunerokotasuna eta ondoren datorren horren artean. Yo por añadir otra idea, claro, cuando pensamos en el perfil, yo creo que en el fondo esto tiene que ver con que la manera en la cual aprendemos, y ya no solo dentro de un contexto organizacional, ¿no? Sino como personas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? La manera en la que aprendemos ha cambiado. Es decir, hoy en día pues tenemos a nuestro alcance digamos, un montón de tanto dispositivos que nos facilitan el acceso a fuentes de información, como incluso la posibilidad de interactuar con personas, pues como puede ser este el caso, ¿no? A través de lo online, que pueden estar muy distantes en lo que es la geografía, ¿no? Entonces, estamos ante una realidad en la cual aprendemos, o por lo menos se nos aparecen otras formas de aprender que no las tradicionales que venían, pues a lo mejor de estar, bueno, pues cursando, si estamos hablando de la universidad, por ejemplo, un grado oficial, o si dentro de una empresa, porque al haber entrado a trabajar en una organización, tú, por supuesto, que me tiene que ofrecer pues una serie de competencias relacionadas, sean con aspectos técnicos o desarrollo personal o lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando pienso en el perfil digamos, de estas personas que tienen que, digamos, aprender esta nueva forma de aprender, valga un poco la redundancia, aprender con el aprender, ¿no? Claro, se me ocurre que decir que esto ahora mismo es un lío, es un lío. O sea, es un lío porque quizá, pues, si yo estoy como responsable, por ejemplo, ¿no? Un puesto muy clásico, ¿no? Soy responsable de formación en una cooperativa de un cierto volumen, ¿no? Seguramente que mi responsabilidad estará, pues, hacer una cierta planificación de la formación anual, mirando un poco la estrategia, a lo mejor, pues, enganchar con algunas cosas algo más relevantes, más estratégicas, ¿no? Pero tengo una responsabilidad que es como la de pensar en los contenidos y cómo esta gente que está trabajando aquí tiene que adquirirlos, ¿no? Y ahora de repente lo que me doy cuenta es que esta gente que está aquí dentro puede aprender de otras muchas maneras al margen de las que yo puedo ofrecer. Y entonces digo, yo tengo que gestionar eso que ya no es algo que sucede, por así decir, en el perímetro de la organización en la que estamos trabajando. Y entonces mi perfil, digamos que tiene que entender que las personas lo son para aprender tanto dentro como fuera de la organización. Y esto a mí sí que es verdad que me genera, porque eso, ¿hasta dónde llega este perfil? O sea, este perfil tiene que estar dialogando con alguien sobre qué representa para ti el aprendizaje, cómo en tu tiempo que no es de empresa eres una persona inquieta, hasta qué punto. Entonces, ¿tengo que entrar también en esta conversación? O digo, no, es que estoy entrando en un terreno que no, esa es tu vida, no es la que yo aquí puedo estar hablando contigo de lo que tiene que ver con lo profesional, pero es que, claro, cada vez que hablamos pues, de gestión de emociones, cada vez que hablamos, nos metemos en unos terrenos que digo, ¿y esto se gestiona desde este perfil? Sí, yo aquí, Julen, me gustaría añadir una cosita, ¿no? Porque me parece muy interesante la perspectiva. Nolabait ideia hori organizazioaren esparruan non dagoen, ezta? Guri kooperatibak esaten digutena da, askotan, nik jarraitzen bada nire betiko martxa, ni gai naiz produktu berri bat plazaratzeko 3 urtetan, baina orain beharretik urte eta erdi. Eta gainera, nire produktu asko komplejoa da, sensorizatzen nahi dut, komunikatu, nahi dut big data egin, nahi dut, eta hortarako nire antolaketare aldatu behar, eta hori ezin dut bakarrik egin. Hori egin behar dut, kanpoko partnerekin. Eta egin behar dut, kanpoko sare oso batekin bestela, ez nahi saiatuko ez denbora, eta gaina oso arrisku potoloak hartuko ditu. Nik ezin ditut teknologia guztiak garatu, ezin ditut area berri guztiak, eta hain azkar aldatzen ari diran alde. Orduan, nolabait, nire antolaketa, kooperatiba hori, nolabait, arrakastatsua izateko kudeatu behar du ez bakarrik bere lau paetetan eta bere nominan edo bere paskideak edo langileak, baizik eta kanpokoak, ez? Eta lehenkoan oso modu provokatiboetan, irten ziren baita ere Chief Freelance Officer, ezta? Eta hori interneten jartzen baduzute, ez da txantxa,
Eta, claro, nik, igual hori oso modu provokatiboan dago, eta baino bai da esan, kudeatutu behar dut baita ere kanpokoa. Eta hori baita ere talentuaren erakarpenarekin ere lotu nahi du. Orduan, ez da bakarrik kudeatu nire barruan gertatzen dena, nire pertsonekin, baizik eta nola erlazionatzen diran beste batzuekin, eta nola erakarri beste partner horiek, eta hor baita ere, beste rol oso importante bat dago, ez? Ikasten badugu horrela eta lan produktuak, gauza berriak plazaratzen baditugu beste batzuekin batera, kontekstu horiek, Siemensek esaten du bere plantillaren 25% lan egingo duga sarean, proiektuka eta sare iriki batean, ez? Eta kontekstu horiek kudeatzea, produktiboa egitea, hori ere oso importantea da, ez da? Claro, con lo cual, disculpe, Anincha. No, sigue, Julen, perdona. No, claro, con lo cual en este perfil, o sea, sí que yo creo que esa visión global, o sea, del contexto, o sea, creo que, claro, que no le podemos pedir, no sé si también, ¿no? Pero, o sea, que esa parte de especialización de alguien que sabe un montón sobre personas, sobre actitudes, sobre emociones, sobre eso que hay que ponerle otra capa por encima, que es una capa, no sé, llamarle de negocio, de perspectiva, de globalidad, de cadena de valor ampliada. O sea, y es por eso, por lo que decía antes, que claro, a mí este perfil, o sea, sí que es cierto que se me hace un poco complejo. Ojo, que cuando digo esto, cuando, por ejemplo, también hablamos de la gente de estos nuevos perfiles también, ¿no? Pues del data, de la gente, digamos, de esos perfiles de gestión. Es verdad que también cuando hablamos de los datos, también, claro, decimos, es que lo de la informática es el pasado. O sea, ahora lo que estamos hablando es de gente que me conecte esto con el negocio, que sepa interpretar, sepa... Yo creo que esta revolución alrededor de que decidimos de forma diferente, de que aprendemos de forma diferente, es verdad que es un poco transversal, que a lo mejor va afectando a diferentes perfiles, ¿no? Y luego también, solo por terminar un poco esta parte del perfil, y esto, no sé si estoy dando unas poquitas piedras sobre a veces cuando colocamos estos productos en el mercado, ¿no? Claro, yo creo que aquí también hay que tener mucho cuidado con el concepto moda, ¿no? O sea, porque claro, cuando pues utilizamos anglicismos para, digamos, trasladar pues algo que es global, o sea, y es verdad que decimos, bueno, pues a lo mejor el inglés es el esperanto del siglo XXI, ¿no? Y digo, bueno, utilizo, digamos, esos términos para ver, y claro, cuando me comparo y veo grandes corporaciones, o Nincha cuando hacía la presentación, ¿no? Y se refería, pues, a grandes corporaciones que incorporan, claro, yo digo, es que yo me coloco en el lugar... Grandes corporaciones. Facebook, no sé, claro, cuando yo digo, pero cuando yo me coloco en el lugar de mi cooperativa, que somos 200 y pico, que estamos en Alto Deva, que no sé qué tal, digo, o sea, me puede chirriar un poco esta historia. No, lo que pasa es, bueno, yo creo que queda claro, pero argi geraketan da, badauela rol honen, orain arteko esategin honez, orain arte egonda formakuntza betidanik egonda, ez? Eta badala apur bat garapen bat, ez? Eta bidean gazen horretan eta zerbait berria den horretan, zalantzak egotea noski zilegia dela, ez? Baina nik bai izango nukena da, eta igual esaldi bakar batean baina bai klo diplomaturan batez ere astindu ederra emutejako ikaste esperientzien diseinuari eta ikaskuntza esperientzien errazteari, ez? Hortan eskua hartzeari. Nik bai igual apur bat gai honekin jarraituz eta beste galdera batera paso eginez, eta inbiotkitkat bat animau nahi dut, esaten dut berriro, pantailaren atzealdean da zenak, zalantzak galderak txatean mesedez aukitzen mozue zerbait ipintzeko, bestela gu jarraituko hemen berriketan, Baina interesante izango litzateke bebai, etxien hor pantailaren atzien, los que estáis detrás de la pantalla, que podáis trasladar las preguntas que tengáis, ¿vale? Bada ez da dabe. Ni behingo nauen, formakuntza, ikasketa, eta, gaur egun, eta hau bai da, urtetxo batzuk honekin gabizena borteaka, esaten da egun, bizi osorako prestakuntzaren inguruan asko hitz egiten dela, ez? Ohikoa esaten da entzutea, esaldiak, bizi osorako prestakuntza faktorea dela garrantzitsuen erakundearen biziraupenean, ez? El aprendizaje continuo, factor crítico de supervivencia, erolakoak, ez? Aprobetxetan hemen, Mondragoneko talentuaren arduraduna daukagula gure artean, jakineko nuke adibidez, zein paper jokatzen duen talentua erakartzerako orduan, formazioak, bizi osorako formazioak eta garapen profesionalak. Horrek ze papel dauken talentua erakartze, kaptatze alderdi horretan, ez? Eta, galdera zuzena Inigori, baina seguro Julen zure esperientziatik asko esateko daukezula,
Bai, nik uste Julen urrengoa zu hasiko zea zetik bestela, nik erantzuten eta... Urrengoa erabakita, hasiko da Julen, badaukenik. Vale. Bestela... Momentuz, Iñigo. Vale. Bueno, nik lehenengo Julenek esandako zerbait eraz lotuta, ez da? Modak eta kontu zitza hauekin, ez? Talentua da, eta hori, bere lanpostuak izenean dago, baina hori arriskutsua da. Osea, talentua, guke ja, betorreko potoloak eta hile gutxi ditugunak, pasatu dugu gestión del conocimiento, knowledge management, pasatu dugu competency management, pasatu dugu talentua ere bai. Bueno, daude beti hitz trampa horiek eta hainbeste ikutu eta esan, azkenen eren esainen daia ere galtzen dute, ezta? Bueno, nik erantzuten zure galderari, ez? Talentua erakarri eta nolabait bizitza osorako, ez dakit galdera honi nola ulertu, ez dakit kanpotik ekarri behar dugun edo barruan garatu, ez dakit hori herri da. Gauzia da, talentu erakartzen duzuenien, erakartze horretan presente dagoen, biziosurako formazioa, garapen profesionalaia presente dagoen, ondoren egiten den zerbait da, nola kokatzen da, ez? Hori talentua erakartze horretan. Bera, nik, batez ere, talentua erakartzean, enfokatzen dira batez ere, talentu eskazia dagoen perfiletan, bale? Eta perfil horiek, baloratzen dutena da lanean ikastea, bale? Hori esan nahi du? Esan nahi du, ez kriston formakuntza programa bat eukitzea, baizik eta bere lanean ez da bere nolabait gaurkotasuna ez du galduko. Osea, azkeneko teknologiarekin lan egingo du eta ikasiko ditu gauza berriak bere enplegagarritasuna bermatuko dutenak. Ez da egongo, nolabait kobazulo baten sartuta, igual kriston ziurtasunarekin, bazkide egingo diogu, baina desfasatuta egitiko da. Hori da, kriston beldurra berenak. Orduan, ikaste prozesuak eta gaurkoratze prozesuak jende erakartzeko faktore lehentasuna duen faktore bat da. Osea, nik askotan guke talentu erakarpenean azketen marketingeko teknikak aplikatzen dira eta horretarako inbergesuna da ondo ulertu erakarri nahi dituzun talentuak. Eta ondo ulertze horretan guk egin ditugun galdeketak, focus grupak, inkestak, baloratzen dutena da ikaste prozesuak, baina ez ikaste bakarrik formalak. Osea, ikastea ez da bakarrik formakuntza formala, ez? 70-20-10, 70-10 horretan, 70 lanean ikasten da, 20 referenteekin eta 10 bakarrik da formakuntza formala, ez da? Edo estrukturatua, ez? Eta nahi dutena da, espertuk egotea, sarean lan egitea, ondo konektatuta egotea, eta sarean lan egitea oso elementu importantea bada jendea erakartzeko. Eta inkluso kooperatiba txikitan, 200 pertsonako kooperatiba deba goienan, askotan zailtasunak izango ditugu gu bakarrik erakartzen talentu hori, baino sare bezala eta gure helburua korporazio bezala da nolabait hori saretzea eta eskaintza partekatuak egitea bai unibertsitateekin, bai ikerketa zentroekin eta enpresekin batera, ez? Nik uste dut hor daukagula oso potentzial handia eta ez dakit, BBF edo Asfarrik edo beste gure ekosistema iriki hauek ere oso garrantzitsuak dira nolabait eskaintza partekatu edo ehundu horiek bultzatzeko, ezta? Eta sarean lan egiteko aukera hori aprobetxatu behar dugu. Cuando pienso en la palabra talento, ¿no? Que es esas palabras o que la hemos incorporado en el discurso, o sea, si por ejemplo me voy a, pues por ejemplo yo me retrotraigo bastante en el tiempo, es decir, cuando por ejemplo estuve 12 años trabajando en la corporación, 6 en el EKS, como estuve Íñigo también, y luego 6 años en Mayer, ¿no? O sea, yo me voy a aquella época de finales del siglo pasado, principio, y yo creo que esa palabra no la manejaríamos mucho. O sea, era una palabra que... Entonces, es verdad que, digamos, ha llegado, yo creo que es un concepto potente, ¿no? Y que hoy a veces en la facultad, cuando hablamos de talento, ¿no? Hay una palabra que es mucho más bonita, más potente, más chuguna para trabajar, es la palabra persona, ¿no? Porque al final todo esto tiene que ver, o sea, de las personas que tenemos trabajando en nuestras organizaciones, ¿no? Y es verdad que, claro, que cuando reconocemos la complejidad que tenemos enfrente,
pues es verdad que podemos empezar a pensar, bueno, pues a lo mejor puede tener sentido que alguien esté enfocado más hacia el desarrollo de esas personas, otra gente va a tener que trabajar pues en otros aspectos, sean más burocráticos de administración de personal. Es decir, vamos a encontrar siempre que si le queremos dar relevancia, pues parecería lógico, o sea, que hubiera, digamos, como cierta especialización, ¿no? Con el paraguas ese que decíamos antes, ¿no? Yo también creo que otro matiz que entra aquí ahora mismo cuando hablamos de talento, y pienso eso en este perfil, ¿no? Y hay que ver qué palabra utilizamos, ¿no? Es si compite, ¿no?, con el conocimiento, y esta palabra no sé si habría que utilizarla así, que viene de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cuando estamos pensando en la gestión del talento, estoy pensando en un humano con dos ojitos, un corazoncito, una persona que siente, que se emociona y demás, ¿no? Pero es verdad que hemos descubierto que hay un montón de procesos mentales, ¿no?, que de repente las máquinas empiezan a ser capaces de llevarlos a cabo pues de una manera en la cual dicen que nos pueden superar, ¿no? Entonces aquí también aparece este concepto de decir, cuando pensamos en talento, ¿estaríamos pensando en un talento que es exclusivo de las personas? ¿O tendríamos que repensar y convivir y no sé cómo complementarnos con unas máquinas que cada vez tienen, que utilizaría otra palabra, pero algo bastante parecido al talento? O digas, Julen, puf, no entres en ese mundo, o sea, porque son, o sea, dos cosas muy diferentes y demás, ¿no? Pero cuando pienso en la gestión del talento y pienso en este puesto de trabajo nuevo que nos llega, tiene que gestionar esa parte de talento que tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que meterse en ese campo. Bueno, no sé si es una pregunta, Julen, pero... Una A ver, reflexión en voz alta. mira, yo el talento, pues, a ver, hay como enfoques diferentes. Muchas veces viene desde un enfoque, y eso, por ejemplo, lo veo mucho en los catalanes, ¿no? Pues lo enfocan tipo Messi, ¿no? Es decir, mira, tenemos que fichar, el talento es Messi, que marca mucho más goles que cualquiera y además entonces le tenemos que pagar 10 veces más porque es que aporta 100 veces más, ¿no? Y bueno, ese no es nuestro modelo. Nosotros, por cultura organizativa en Mondragón, nosotros no buscamos Messi, o el talento no es Messi, ¿no? Pertsona guztiak dago gure talentuak, eta bueno, hay una palabra que siempre me ha inquietado, que se usa mucho también en el mundo más sudamericano, ¿no? Que es, hablan de gestión del talento humano, y digo, pues bueno, habrá otro que es el talento animal. Bueno, ahora tú me has aclarado que también puede haber otro que es el artificial, ¿no? Ya estoy un poco más tranquilo, ¿no? Bueno, yo tal y como lo veo, pues todo lo que es la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, lo que nos va a quitar es el robot que tenemos muchas veces dentro en muchas de nuestras organizaciones, ¿no? Porque la inteligencia artificial al final pues será algo que responde a un algoritmo, responde a algo que por muy complejo que sea, pues es pautable, ¿no? Y toda la parte más humana, que es la creatividad, el cómo diseño ese algoritmo, o incluso en lanpostu xumegoetan, ezta? Osea, nolabait robotizazio eta automatizatzen diren prozesuetan, lehenengo mehatxua da, zati pertsona asko bere lana galdu dezake, baina horiek birkualifikatzea guretzako oso elementu importantea da, baina bestalde guk uste dugu onerako izango dela. Osea, horrek ematen digu pertsonen potentziala asko gehiago liberatzeko. Gure emaitzik pobreenak, inkestak egin dituguenak konpromesuarekin, konpromesu bajuen azaltzen duten kooperatibak eta langileak dira lanpostu nolabait empobrecidos esaten dana, edo lanpostu oso simpleak, oso ez dire bate aberasgarriak egiten dituzten pertsonak dira, ez da? Eta guzti hori automatizatzen bada, hori ere aprobetsatzeko da. Osa, gozen talentu hori aprobetsatzea, pertsona horiek bezeroarekin kontaktuan jartzeko gaitasuna ere badaukete, daukete bi begi, daukete bere sentimentu horiek, bi eskuak eta bere burua. Nik uste dut, lehenik eta behin komentatea txatean Javier Pobes, eta Javier Pobes gainera da lehenengo promozioko kloer bat, Julen, zuk esate ziren horretan jartezaren machine and human learning, ez? Bi horrek paraleloan joan beharko diela, ez? Inteligencia artificial, pertsonenak, eta hori. Y aquí también, cuando hablamos, porque learning, que es un concepto, o sea, aprender, es un concepto que, claro, hasta hace un cierto tiempo lo asociábamos exclusivamente a las personas, ¿no?
Pero ya llevamos un cierto tiempo que aparece el Machine Learning, el Deep Learning, y nadie se corta a la hora de utilizar Learning. Y yo creo que esto lo que sí nos plantea es, digamos, lo bonito, o sea, de ver cómo sumamos, cómo complementamos, cómo, pues a lo mejor hay que, porque ha podido ocurrir que en ciertos momentos, pues con unos sistemas de producción los que eran, hemos robotizado humanos, entonces a lo mejor hay un proceso de desrobotizar humanos, ¿no? Y sí que esta parte de humanizar robots, no sé si es algo que desde este puesto de trabajo, por ejemplo, es algo a lo que hay que darle vueltas, ¿no? Y ahí, o sea, no soy capaz de decir a día de hoy, o sea, cómo habría que abordar eso, ¿no? Pero sí que me parece un tema pues, como fundamental en este momento, porque es evidente, o sea, que en nuestras empresas lo que vamos a ver es la suma de, bueno, pues dos maneras diferentes de entender el aprendizaje, ¿eh? Y el Deep Learning y el Machine Learning y toda esta historia está utilizando la palabra learning, ¿no? Y nosotros siempre hemos utilizado la palabra learning para lo que hacemos las personas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay pues, como un terreno espectacular para darle vueltas y donde entran cuestiones también de carácter ético, moral, o sea, que son aspectos complejos, ¿eh? Bueno, yo creo que ya habéis adelantado un poco, porque ya hablando del carácter ético, moral y todo eso, sí que ya lo habéis ido komentando, ero fansari gauzatxuak komentatzen, baina bai nauke galdera zuzena hori, teknologia versus pertsonak, ez? Eta itxidazuet kontestualizatzen, ero datu pare bat ematen, zeti danok entzuten dugu behin da berriro, enpresen lehiakortasunan pertsonak direlagakoak, ez? Hori da, alde batetik entzuten dugun zerbait, pertsonak direlagakoak, baina egia da badakula beste errealitate bat, teknologiak, digitalizazioak, eta ekartzen duzkun beste alderdi bat, ez? Eta adibidez, OCDek 2007an lan aurreikuspenei buruzko txostenean jasoten zauen enpleguaren 11,7ak probabilidade handia daukela automatizatzeko, oin esan duzuela, ez? Gazela lanpostu asko automatizako diela, eta izan ere, noski, inteligentzia artifizialak aurrera pauso handiak eman dituelako eta emango dituelako, ez? Eta gai honen inguruan asko idatzi da, eta Julen justo oingo egunetan saltziatzen ikusi dut zure azken post bat urrian bertan idatzita, las personas caminamos hacia la irrelevancia en este modelo productivo, izeneko post bat idatzi duzula, eta bertan itxen duzu referentzia Santiago Niño Becerraren azken liburuaren harira, dala kapitalismo 1619-2075, egindako elkarrizketa batetik bartutako ideia batzuk eta zupitzen duzu ideia horrein garapena, ez? Eta horre esaten da, besteak beste, bertan aitzapatzen da, eta esan du nagoen, produktibitatearen izenean, eta hori behola da, gero eta eginkizun gehiagotan, makinak gizakion aurretik da zela, ez? Eta ondorioz ekartzen duzu muturrera ideia bat, ez dakitala zuk ipinitako ideia, ero Niño Becerratik hartutako tiratuz, esatuzu ondorioz, kapitalismo globalak ez duela pertsonak behar, ez? Hortan, ikusten dugu estremo baten lehiakortasunean pertsonak direlagakoak, baina bestalde batetik da produktibitatearen izenean kapitalismoak ekartzen duzkuna da pertsonaren beharra gutxitu egiten dela, ez? Eta tinka horretan, bai gustoko jaten zuei galdetzea, batetik, teknologiak enpresaren lehiakortasunean eta ondorioz beraien bilakaeran eta bizirapenean zein paper jokatzen duen, baina beste alde batetik pertsonak ze paper jokatzen dute guzti horretan, ez? Eta pertsonak eta pertsonaren ezagutzak eta nola ez, pertsonarekin alderdi gizatiarragoak, ez? Pertsonen arteko relazioak, konexioak, sormena, elkarlana, pentsamendu kritikoa, kokreazioa, non geraketan da guzti hori, ez? Nola ikusten duzu gai hau? Gai zabala, hasi zariena gauzatxo batzuk botaten, baina ja igual hor zentratuz, fokoa hortxe ipintzen. Yo creo que, o sea, todo esto que acabas de decir, o sea, es un buen argumentario para justificar, o sea, por qué este puesto de trabajo hoy en día tiene sentido en una organización, ¿no? O sea, no solo para justificar, sino que quiero ver el contexto y luego ya veremos el clo dónde se... O sea, que digamos, si eso está sucediendo, o sea, hay que darle alguna respuesta, ¿no? Es decir, que organizativamente tenemos que pensar en que bueno, pues algo tenemos que poner en juego
para intentar gestionar eso. Y seguramente que no, o sea, no porque exista un puesto de trabajo el asunto va a quedar resuelto, ¿no? Y cuando antes Íñigo nos decía, pues esa idea de que hay que conectar mucho, hay que incluso dentro y fuera, y esa complejidad, pues es verdad que a lo mejor no tiene que ver solamente con un puesto de trabajo, sino, pues no sé, con un equipo directivo y con mucha más gente, porque al final tampoco vamos a pensar que desde dirección se arregla todo si no tienes unas personas, bueno, pues conectadas con el proyecto, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo en este momento es que claro, nosotros no podemos, digamos, renunciar a que la inteligencia que viene de, y no sé, cuando utilizamos las palabras, a veces, o sea, no sé si hay que utilizar la palabra inteligencia, pero bueno, cuando inteligencia artificial, eso tiene que sumar a lo que nosotras somos capaces de trabajar en una organización con las personas, ¿no? Y ahí, claro, es verdad que tenemos un contexto global eh, que nos condiciona, ¿no? O sea, en donde yo quiero pensar que cuando nosotros hablamos de humanismo digital, es que me lo quiero crear a pies juntillas, ¿no? O sea, quiero pensar o sea, que digamos que tengo que juntar esos dos conceptos, pensar que no es un oxímoron, o sea, que de alguna manera tienen que convivir en una organización, y ahí veo una de las claves de este puesto de trabajo, de este perfil, ¿no? O sea, de trabajar, y cuando pensamos en People Analytics y toda esta historia, tampoco lo puedo demonizar. O sea, yo no puedo, pues no sé, por ejemplo, en la universidad, que nosotros podríamos evaluar a un alumno o a una alumna en función de las interacciones que tiene con un sistema que me está, digamos, haciendo de gran hermano, porque me está diciendo todo lo que hace o deja de hacer de interacción con un sistema. Me dice, pues, cuánto tiempo tardó en responder algo, a dónde fue, cuánto tiempo estuvo, lo que hizo bien, lo que hizo mal, y de ahí tengo un montón de información. Pero claro, digamos que lo que no puedo pensar es que ese es el sistema que va a hacer que yo evalúe a la gente. Que claro, yo necesito introducir elementos, o sea, pues más cualitativos, por llamarlo de alguna manera, más emocionales, más no sé qué, y eso creo que o sea, es uno de los aspectos fundamentales hoy en día, ¿no? Porque yo necesito personas que de alguna manera estén comprometidas con el proyecto que tengo, ¿no? Y a lo mejor este puesto de trabajo también tiene que mirar a eso, ¿no? No solo, ¿no? Evidentemente, pero, o sea, que quiero decir que esta suma o esta complementación de lo que tradicionalmente veníamos trabajando para el desarrollo de las personas con lo que me viene de todo este universo que a veces es o sea, es difícil de entender lo que me viene de ahí por la velocidad, por la complejidad, por los saltos cuánticos que se están produciendo, ¿no? Pero es verdad que tengo que conjugar estos dos mundos, ¿no? Y es verdad también que yo he puesto los dos extremos, ¿eh? Vale. Me he ido de un lado a otro para decir, bueno, en esta gama de colores que tenemos desde una punta hasta la otra, ¿dónde nos situamos o cómo vemos el panorama? ¿Lo vemos tan negro? ¿Lo vemos gris? ¿Lo vemos en positivo? ¿Lo vemos en negativo? ¿Cómo lo vemos, no? Bueno, guk, guk Amabos kooperatibekin batera egin dugu nolabait hausnarketa hau, nola ikusten dutenaren nolabaiteren plantilla, nola izango diren 2028an, hori egin dugu Prospektikerrekin batera, dela prospektibako enpresa bat, eta beste batzuekin batera. Eta, bueno, hor prospektiba aldetik esaten diren gauzak dira bata eta bestea, ez? Osa, nolabait esaten dugu da lanaren bukaera, dana automatizatuko da eta ez dugu lan egingo, ez da lanik egongo, eta beste aldetik dugu bomba demografiko bat, eta bomba demografiko horrekin Euskal Herrian 400.000 postu ez dira beteko hurrengo 10 urtetan, ez da? Nolabait jubilatzen den jende kopurua lusatzen ari delako, ez da? Bueno, ez bat ez bestea. Nik nola ikusten dugu, bueno, nik, nolabait big data eta inteligentzia artifiziala erabiltzea negozioetan hori ezinbestekoa da. Osea, guk nahi badugu orain hotel bat reservatu plataforma digital batean, eta 2 minututan, edo 2 minututan ez, 10 segundutan nahi badet horrek konfirmatu ahal izatea, nik gela hori izango detela edo hotel hori izango detela, eta ez korreoz bialduko ditela hurrengo egunean. Osea, nolabait orain nahi dut erantzuna eta orain nahi dugu erantzuna. Eta velocidade hori lortzeko, behar dezu inteligentzia artifiziala, eta behar dezu big data, eta behar dezu informazio sistemak, eta behar dituzu 1000 gauza, ezta? Eta orain dela ja urte asko ez dela bakarrik automatizatzen fabrika, baizik eta bulegoak ere automatizatzen dira. Eta generitza automatizatzen da, eta bezeroekin erlazioa ere automatizatzen da. Nik ikusten duguna da, jende asko, batez ere kualifikazio bajo eta ertaineko jendeak,
digitalizazioa mehatxu bat desela ikusten du. Zerbait ez duela dominatzen eta etorriko dala bai edo bai, eta gaina berak ez duela etorkizun horretan toki bat tokiko, ez da. Eta, bueno, nik hori aldatu egin behar dugu. Osea, kooperatibak gure helburua da pertsona, eta ez da erdibide bat, ez da baliabide bat. Eta hortan bestea da, ez? Goazen robota ateratzea pertsonetik eta goazen bere nolabait zati humanoena bultzatzea. Baina, nigik automatizazioak produktibitatea kriston promesa potoloa botatzen du. Eta hortan, karrera horretan ez bagaude, gure kompetitibitatea jetxiko da pilo bat. Gu ezin dugu jarraitu Indiako trenbideetan bezala, milioi bat administrari selloa jartzen. Ez da hori itxi marko genuke. Ez da bat edo bestea, da biak batera. Argi dau paraleloan joan beharko direla biak lantzen, jorratzen eta diseinatzen, ez? Mira, me alegra ver que ya hay interacción entre la otra parte de la pantalla, de los que están, o fuera los que estamos en esta pantalla, porque Javier Pobes y Julen ya han andado en el chat comentando algunas cositas, ¿vale? Lo tenéis todos a la vista, o sea que está ahí. Eta nik, galderarik ez badago igual bai ingo nauen azkeneko galdera bota, banauken besteren batero, baina, aukeratu egiten dut, eta momentu honetan igual birziklaia profesionala ero reskilinaren inguruko azken galdera bat, bale? Eta itxidazue hau testu inguratzen, igual ezaguna ingo jatzue, baina Javier Martínez Aldanondo, bera da erakundetako ezagutzaren kudeaketan aditua, ontxe urrian idatzi dau Jesus, bere sare sozialetan idatzi dau ondorengoa COVID-19aren inguruan, ez? Esaten dau, la clave entonces está en saber cómo aprender, porque el qué cambia cada día. Crear conocimiento se vuelve más importante que usar el que tenemos. Necesitamos de la cultura del aprendizaje para incorporar rutinas y hábitos que nos aseguren que el aprendizaje ocurre como parte del día, ez? Eta paraleloan, ikerketa aditu desberdinek hitz egiten dago apur bat birziklaia profesionalaren inguruan, ez? Pare bat datu aipatzearren, EI eta Future for Work Institute atara berri dau ikerketa bat, ondorengo titularrarekin, ez? El 61% de las empresas españolas cree que el reciclaje profesional de los empleados será prioritario tras la COVID. Eta gero, Microsofteko zuzendari batek bebaiz, esatean adelak, aste honetan indotzien elkarrizketa baten, esaten dauena da, en los próximos 10 años, zuk Iñigo komentu duzu aldatu batzuk, baina unas 800.000 personas necesitarán reciclarse y adquirir nuevas habilidades para poder tener una oportunidad. Kontestu honetan, necesitamos de la cultura del aprendizaje eta birziklaiaren inguruko datu honekin, nahi galdera okurritu jatena, pertinentia iruditzen dutena, aprobetxetan hemen korporatiboko pertsona badaukeula eta gero aholkularitza munduen enpresetan asko ibilitakoa zela, zein puntura arte uste duzu erakundeek helburua dutela beraien langileen birziklaia profesionala reskilina, ez? Gure inguru hurbileko enpresak eta erakundeak esango zinuten gaia aintzat hartzen dutela, zein puntura arte reskilin, birziklaia horretan sartuak da zela gure ingurune hurbileko enpresa erakundeak. Bota zu, Julen. Antes decíamos, ¿no? Antes decíamos que incluso tú creo que en la introducción comentabas, ¿no? Que una palabra que hoy pues es, digamos, viaja con nosotros es la de cambio, ¿no? O sea, pues cambiamos, ¿no? Claro, cuando eso hay que aterrizarlo en unas organizaciones, en unas estructuras pues, en las que definimos puestos de trabajo, definimos departamentos, procesos, encasillamos y todavía yo creo que no hemos escapado, ¿no? O sea, de un modo taylorista, no quiero decir que estemos en aquel planteamiento original, pero es verdad que la especialización del trabajo sigue siendo algo que marca la organización de cualquier empresa. Llegas a una empresa y ves una estructura y en función de eso hay unas competencias, ¿no? Y luego tenemos todo este discurso, ¿no? En donde decimos, pero cuidado, porque si estás en un área industrial, sabes que mañana por la mañana la tecnología va a evolucionar y demás, ¿no? Y es verdad que es como una especie de contradicción en los términos, ¿no?
Y también es verdad que hay modelos cuando, bueno, pues lees alternativas, ¿no? En las cuales, pues cuando se habla, por ejemplo, del sentido de plenitud de la persona en el puesto de trabajo, pues nos aparecen organizaciones más caóticas, con menos definición, donde incluso el concepto de puesto de trabajo pierde su relevancia y demás, ¿no? Y yo creo que aquí también está una de las claves, ¿no? Y quizá el concepto ambidiestro que manejaba Íñigo antes, pues puede tener algo que ver con esto, ¿no? O sea, de que tenemos que manejarnos en digamos, decir, o sea, yo sé que tengo que trabajar contigo tu permanente reciclaje porque sé que esto va a ir así, pero al mismo tiempo, claro, necesito pensar en el concepto de toda la vida de ambidiestros de competencia nuclear, de qué es lo que tengo que saber hacer bien, y es como una especie de paradoja bueno, que también tiene su gurú de turno, ¿no? Porque el Charles Handy ya habló, ¿no? De la edad de la paradoja hace ya muchos años, ¿no? Y la gestión paradójica, ¿no? Sé que me escapo un poco de la pregunta, ¿eh? O sea, porque al final lo que estoy diciendo es, eso es otra vez un poco, o sea, esta idea de cómo digamos, ese reciclaje yo creo que va con los tiempos presentes, es decir, no podemos no plantearlo de esa manera, pero al mismo tiempo las organizaciones que definimos pueden hacer que ese reciclaje permanente y constante sea más complicado, ¿no? Y esto, claro, es verdad que tiene que ver con esa condición paradójica del conocimiento que a la vez es estocable y es flujo, ¿no? O sea, nosotros queremos el conocimiento que está de alguna manera documentado para que alguien pueda aprenderlo, pero al mismo tiempo queremos que fluya, ¿no? Y cuanto más quieres estocarlo, más complicado es hacer que fluya. Y al revés, cuanto más quieres que fluya, menos lo puedes estocar, ¿no? Pero eso, yo creo que lo que sí estamos poniendo encima de la mesa es, digamos, esa necesidad de gestionar la complejidad, ¿no? Y creo que esta parte de que cada cual asuma que los conocimientos que tiene hoy en día, mañana van a ser otros, porque si quieres seguir trabajando en ese ámbito, pues las cosas cambian. Yo creo que es quizá una de las grandes responsabilidades que tendríamos en una empresa, ¿no? De conseguir gente inquieta intelectualmente, que al margen de lo que yo como empresa sea capaz de proporcionarle, esa persona se dote de los recursos para avanzar en este reciclaje continuo. Conmigo rollo, básicamente. Bueno, yo por añadir un poco, A ver, guk ikusten duguna da, kooperatiba askotan eta jartzearren adibide konkretu bat, ez? Ba, bera, gu daukagu ja bizio artifizialako teknologia ja garatuta dago eta nahiko bagenu, ba orain guk inbertsio kapazitatea izan da, ba automozioko hainbat negozio, komponenteak egiten dituztenak, ba, zuk egin beharren inspekzio final bat, produktuarena, egiten duzuna da kamera batekin jarri, eta berak automatikoki ikusiko ditu, ba, defektua dauden ala ez, ehuneko 100, ja ez da estadistikoa, bezik eta danak egin ditzazkezu. Bueno, a ber, zergatik, ze pasatzen da horrekin? Lehenengo, claro, teknologia hori inbertsio kapazitate bat eskatzen dizu, dirua eskatzen dizu. Eta askotan, ba, kapazitate finanzieroa ere, importantea da. Gero behar dituko ezagutzak guzti hori parametrizatzeko, ondo jartzeko eta zure nolabait benetan teknologia hori produktibo izateko. Eta bestalde, gu daukagu kooperatibo bezala prestio bat, esaten, eta zer egiten dut orain, inspekzio bisuala egiten ari diran 50 pertsonekin. Eta nolabait 50 pertsona horiek ez bat ditugu birkualifikatzen, arazo bat izango da eta teknologia hori ez dago hartuko. Orduan guk ikusten duguna da, birkualifikazioa azeleratuko dugu baita ere teknologien ekarpen hori. Eta bestela, merkatutik kanpo gelditzeko arriskua ere badago. Baina, nolabait, zati sozialak kooperatiben pisu handia daukan eta freno bat ere izan daiteke. Horregatik nik uste ikaste prozesuak eta formakuntza edo birkualifikazio prozesuak hain importanteak dira. Osa, pertsonari ere lagundu behar diogu bere transizioa egiten. Gu nahi duguna da, nolabait esatea, enpresak bere aldaketak dituzte, baino pertsonak ere bai. Eta guazan, guk ikusi duguna da, nolabait formakuntza edo transizio horietan, zer da orain gaurko sisteman faiatzen duena. Lehenengo faiatzen du finanziazioa, ez daukagu diru aski. Hau juten da, presupuestaren kontra, urteko presupuestoa, urte zailak izaten ari dira, eta beti dago diru gutxi. Orduan, nahi duguna da, nolabait, birkualifikazioko fondo bat ere sortu. Orain badaukagu lagunarorekin enplegu fondo bat, edo jubilaziorako, edo beste behar batzutarako, eta nahi duguna da, aktore desberdinekin, sortu birkualifikazio fondo bat, benetan hori gasolina sortuko diola, horrek inbertsioak eskatzen ditu. Eta inbertsioak ez dira egiten
cuenta de resultados baten kontra. Inbertsioak epe luzera egiten dira, ez? Eta guk ez ditugu orain nolabait instrumentuak hori finanziatu ahal izateko, hori da bat. Bestea da, ez dago orientazio aktibo bat. Osea, gune baduguna da pertsona bakoitza bere bertan atzea, responsabilitatea bere birkualifikaziorako, eta ez izatea pertsona pasibo bat, klonek esaten dion formakuntzara joaten dena, eta, bueno, eseri naiz hemen, esan ditelako ikasi behar dutela ez dakiz. Osea, dinamika horiek ez dute funtzionatzen, eta gure kulturan asko dago, nila ikasi nuen, egin nuen ere ikasketak, eta orain ja lanen dago. Eta ondio daukagu hard border edo muga gorra hori, ez da? Ikasten dut edo lan egiten dut, baina bi gauzak batera ez. Eta orduan behar duguna da, alde batetik finanziazioa esan dugun bezala, beste batzutik behar duguna da metodologiak, ikaste prozesuak askoze malgugoak izatea, askoze microlearningak egitea, modularragoak, eta hori oso importantea da. Guk ikusi duguna da, etxetresnak pikuta juntzenean, guk esan genuen, egin zazu ziklo formatibo grado superior, 1500 horas, 3 años. Hori egin dute 200 pertsonak, baina hori dira superheroiak. Eta guke horiekin heltzen gara 200 pertson superheroietza. Baina heldu nahi dugu 6.000 pertsonetara, ez 200etara. Eta hortarako gauzak askozen malgugoak egin behar ditugu, eta hortarako lantzen ari gara, eta unibertsitateekin eta formakuntza profesionaleko zentroekin eta nolabait ekosistema bat behar dugu, formakuntza microlearning horiek eta formakuntza askoze aurreratugoak egiteko lanen ari dan pertsona bati begira. Osea, ez ditna balio da, MUk esatea, ez hau egingo dugu master bat 1200 ordukoa. Lanen ari diran pertsonak oso ahalmen gutxi dauketen 1500 orduko master bat egiteko. Hori, nik galdu dintuzute agotxa, ez dut entzuten, honitza. Enduta? Barkatu ezakit, bakarrik enduda, badakizue, azken momentuen heldu da ordenadoreko gauza kurioso honek, esaten dagoena oso egokitutako zerbait izan behar dela, ez? Hori da. Eta gero nolabait behar duguna da orientazio askoze aktiboko bat eta jarraipen bat. Bai kooperatiben aldetik edo guk udalait bezalako antolaketa batetik ezin duguna da bakarrik egin DETT edo hemen dago behar bat eta hemen bihartzen da pertsona bat. Nolabait hori ere askoze gehiago erreztu behar dugu eta pertsona kontutan izan. Eta bere beharrak, bere interesak, bere malgutasunak, bere puntu ahulak. Guk orantxe bertan martxan jarri dugu plataforma bat, izena du Mugi Digitalera, eta nolabait nahi dugu piloto txiki bat egin dugu udalaitzeko 15 langileekin, hasierako konpetentzi digital batzuk garatzeko. Eta konpetentzi hori da modu digitalean ikasteko kompetentzia. Nola egin, pertsona horiek gai izatea, MOOC batera edo webinar batera konektatzen, bere telefonoetik edo horretan hasi gara, baina hori dugu eduki gehiago sartzen, baina pentsatuta dago pixka kolektibo horretarako, kolektibo horiek askotan formakuntza bajua edo ertaina dauketen eta formakuntza beldurra ematen di. Ez die gai ikusten mundu digitalean dominatzeko gai izango direnik. Esaten dute, hau ez da niretzat nik ez dakiten naiz gai izango. Eta formakuntza formalak, esaten dute nila 14-15 urtekin, baina enitzen gai izan eta formakuntza formal horrek ni hortan ez naiz jaioa. Orduan, izan behar da askoz gehiago gamifikatua, taldean lan egin, tutorizatua, erronkekin, gauz konkretuekin, egin duguna, oso balorazio politxe izan du, baina hori askoze garapen handigoa behar du, ez da? Argi dago parean daukegun jentea, parean daukegun lankideak, bakoitzak daukela bere izakera, bere gogoak, bere nahiak, bere beharrak, bere ez, eta dana ez da lagokitzen danoi, eta horregatik da interesantia ikaskuntza esperientzia, desberdinak diseinatzea, kolektibo desberdinari heldu ahal izateko, ez? Ikusten dut, gustura gabizela amai honen bueltan, 11ak pasau dieia, eta niri, giraketan jatera da eskertzea, uste dutelako, pasau dula ordutxo bat, formakuntza, ikaskuntza, pertsonen
garapena, birziklaia, ezagutza, guzti horren bueltan hitz egiten, eta egia da, badazela alderdi eta harimutur pila bat, eta, honek ematen daula askoz gehiagorako, Benetan egongo bagina mai baten bueltan kafe batekin, segurazki ordu pare bat barru ondion baga gai honein bueltan hitz egiten jarraituko ginula, baina, amaitzeko ordua ere bada, pasautagaz, eskerrik asko bioi, zuen iritzia gai hauen inguruan emateagatik, eta eskerrik asko pantailaren aldean, bestaldean da zenei, batez ere, batzuk, Javier adibidez oso, aktibotxo ibili dalako hemen bere iritzia eta lusatzen. Nik bukatu noko nauke hori eskerrak ematen, eta guztoko jaten esalditxo bat ja amaitzeko, eta honei ez doko guzetan guztoko jatelako asko, Javier Martínez Aldanondon esaldi bat, eta apur bat labur biltzen dau, orain arte, ordu honetan hitz egin duguna, esaldi batera ekarrita ero, esango litzateke, la única manera de sobrevivir es dar protagonismo al aprendizaje, hacerlo consciente, Apur bat, honen bueltan ibili garelako eta gureko nagoelako ideia honekin bukatzea. Eskerrik asko danoi, hemen txatetik be eskerrak ematen dabiz, eta hurrengoan aurrez aurre eta kafe baten aurrien, bale? Bueno, eskerrik asko eta agur. Agur. Agur.